Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Gospodine Trojice, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Svake protivničke sile, Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Jelite vi bili svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i vekove vekova. Amin. Gospodi, Pomoli znamenje ovu ime Otca i Sina i Svetoga Duha i njih prisno i vo vijeki vjekova. Sreće, spomne, Nikola i blagodatku predsvetog Duha, protenjem, Bogovom srećenu ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Sreće, spomeni Savinjovo, blagodatku predsvetog Duha, protenjem, Bogovom srećenom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Spasi Gospodi ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, objedišnjem pravoslavni hristijanom našeg, najsoprotivnija daruja i Tvoje sogranjaja krestom Tvojim židetstvo. Čestnjejšu Kerubi, zavljejšu bez sravnjenja Serafim, Veličenja Boga slova ručuju, slušuju Bogorodicu Tja veličaje. Devočena do naša slava Tebi. Otcu i Sinu i Svatom Duhu i njih prisno i u vijeki vjekovami. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Bog naš molitva preče svoje materijskih slavnih svekovnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših svih svetih, neka nas pomiluje i spase kao blagi čovekoljubi. Amin. Molitva svetih otaca naših svih svetih, Gospodice Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Nam radi na spasenje sretno slavnje Vučeja. Sad pravite ovako, da. Formalno prođe. Ajmo. Formalno se prođe. Ajmo, golaz, napravite. Dale, golaz. Pomoz Bog, braćo i sestre. Dobar dan i dobrodošli na ovaj veliki istorijski događaj. Sada ćemo čuti epski pozdrav, narodni guslar Boško Vujačić. Ej, šta je čovjek, a mora bit čovjek. Varca jedna te je zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Sad smo ime zaslužili na njoj. On je ima šta polaziti,
Koristim ovu priliku da vas u ime predsjednika udruženja Naša Drina, Igora Brunovića, i svih članova udruženja pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju. Posebno želim da se zahvalim protoijerejima Jovanu Milanoviću, Jovici Vičentijeviću, koji danas prisustvuju po blagoslovu patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Arhimandritu igumana i Čadražinom unuku Vojislavu Mihajloviću, predsjedniku pokreta osnivanja Kneževine Srpske, gospodinu Nenadu Kapelu, gospodinu Dušku Vukotiću, Pandurević Vinku, potpredsjedniku veterana Republike Srpske, gospodinu Branku Šojiću, načelniku opštine Ugljevik Perić Vasiliju, ćerki Blagoja Jovovića, gospođi Mariji Jovović,
predsjedniku gradske opštine Zvezdara, gospodinu Jeremić Vladanu,